Mga muyo kita, amon Dios kag langit nun nga may, salamat Ginoo sining aga ginhatag mo sa amon ang isa ka maayong nga tiyempo Ginoo kag kabuhi sining adlaw nga nakabalik kami sa pag-alhagad nga pagsimba sa imo sining adlaw Ginoo. I-bless man Ginoo ang mga kauturan nga nagapakari, kawit taga-safety sa ilang kalanon, kay kawit maghahatag man sa ilang Ginoo sa burden sa ilang tagipusoon nga makasimba sining adlaw alagad sa imo. Bless man Ginoo mga activities sining nga church, ikaw gid magpakamaayo kabay Ginoo, dumdumon man kami sa amon nga kabuhi sining adlaw ka ginabuksan gid namon Ginoo ang trono sa imong nga bugay agod nga magpangalagad sa imo Ginoo. Batian mo kami Ginoo. I-bless man, subong man ang manugwali, ikaw gid maghahatag sang kaalam, ikaw gid maghahatag sang ihibalo Ginoo sa pagtudlo kag sa pagsabtong sa amon nga kabuhi agud nga mangin matinlo ini sa imong tubangan Ginoo. Kag salamat gid Ginoo sa mga kalag nga imo ginhatag sining simana. Kag salamat gid sa mga nagapangabudlay sa pagdaog sang kalag Ginoo. Salamat Ginoo kay ang may mga tawo nga nakaangkon sang kaluwasan sini nga semana. Kag dako gid ang amon pasalamat sa imo nga ikaw man ang nagapadala sa amon sang mga tawo nga masugiran sang pulong sang kaluwasan. Kag kabay Ginoo nga ikaw gid maghahatag man sa kaluwasan sa ila. Luwasa sila Ginoo kag kalipay gid namon sini nga adlaw makalagad sa imo. Sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, magsiupo po tayo lahat. Another song. Let's open your hymnals in page number 33. Magkakanta kita. Make me a blessing. 33. Sa liwat, kataan na sa matunaw. Many are weary and sad.
Okay, hatag na tinong kaya, Pastor. Okay, salamat no, Tito Patrick. Salamat sining aga. May aga sa liwat. Okay, you are very welcome sa ato nung panimbahon sa Livingston Baptist Church. So, umano, i-welcome tauna, no, basi malipatan nato, no, ang mga friends and brethren nato, no, sa FB, no, sa ato niya live streaming. So, may aga, no, sa inyo dira, no. Hindi nato makita ang ato nung mga utod kung sinogid man, no, nag-live dira. Do ka init sa napya, no, sa aton nga sa electric fan, no, sa ibabaw. No, sa kinahanglan na guro aircon, no, gi-renovate. So, dasigon ta, no, ang paghatag. Kay kung naghatag kita sa Ginoo, no, eternal investment man na. Sa subong man no agin tudlo gid sa aton. Wala no sang or may kapuslanan gid kung naghatag kita no sa aton ni Ginoo. Okay, this time i-welcome nato no ang aton no mga visitors diri, no. Si Justin Hope J. Marivilla. Apa din dugo nato no si Justin. Okay, lakpakan nato. Salamat sa Ginoo. So, iya nga manghod ni, no, sino gani yung manghod ay? Si Chris, okay, amo niya estudyante man, no, sa Livingstone Kindergarten. Kag, salamat sa Ginoo subong ari siya, no, si Jerwil Ayan C. Kamag-anak po siya, no, ni Henry C. So, thank you, no, Jerwin. And also Earl Ledesma, no? Mga businessman, no? Mga pamilyar nga mga apelyido, no? So nag-invite gali sa inyo si Pastor Jerson man. Okay, salamat, no? Salamat sa Ginoo nga nag-response kamo. Doari kita no sa oven diri. Itinit no the first time nga, no. Ano man daw sirado man ang aton nga atok. Si Lance Kaas. Okay, Lance Kaas. Nagwa pa siya. Nagwa pa siya, no? So, Lance, thank you, no, nga nasulat di mo nga ngalan. And also, no, sa aton nga visitor, no, first time man subong, no, kaupo ni Pastor Pipoy, si Ma'am Francia, no, de la Cruz. Ma'am, you get your mask and you may face them. Okay, thank you, no. Salamat sa Panginoon. Safe and sound, no, nakarating sila dito. Nagtagalog na ko. Salamat no sa live ni Pastor Pipoy. Nag-preach siya gina no sa La Paz. Salamat no kay ang stand no sa bilang bata sa Ginoo gina tindugan niya gid. Amen no. Kita no nga mga Kristohanon, we are different. Kapati makamo magpangunauna kita before magambal, no, before magsalita tayo. Tsaka before tayo mag-post sa FB, no, we think na nanging blessing tayo. Hindi tayo kung nagagalit tayo, hindi tayo nagpo-post doon or bati-bati no sa aton nga mga kakilala. So kung may ipabati kita, no, amo na ang magandang balita. Amen. Maayong balita kung sa aton pa. So salamat sa attendance ang ginahatag sa Ginoo no, sa family family Paltuob, am I right, no, sa family ni Lara Paltuob, yes, na Nanay Hester. Salamat. Do wala ako kita kay Nanay Hester sa gali, no. Tabi ko utod ni Cindy. Okay. So salamat. Palakpakan nato mga visitors ini nga aga. Salamat sa Ginoo, no? Sa mga utod nato, no, sa tagsa ka families ang Livingstone, no, salamat gid. Kasi sa aton nga mga outreach churches, I know iba, no, sa ila nagalantaw man sa aton nga, no. So you are welcome, no, sa aton nga panimbahon. Salamat, no, sa mga young people, mga young professionals, sa aton mga parents, salamat, no, nga tingob sila sa pagsimba sa aton nga Ginoo. Kung may pinapano ka bulahan sining aga kita no nga nagdumdum sa pagsimba no sa aton nga Ginoo. Say amen. Amen. To kay nayaw nakapamahaw kita. Say amen. Amen. Okay, salamat sa Ginoo.
So this time proceed kita na sa aton nga announcement. So ang flowers today ay makanta kita na isang welcome song. Excited ko ako. Matindog kita palihog. Let us sing a welcome song. There's a welcome here, a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here, a welcome here. There's a Christian welcome here. Magalingkod kita palihog. Proceed kita no sa ato niya announcement. So flowers today, family Hermocillas Jr. Sa next week, Hermocillas Senior naman. So ang nadaog na ato niya kalag, 57 souls got saved. So, amo ni aton nga program nagadamo ni siya no, luwas sa necrological service, naga-soul winning man kita every week. Ti karon sa lapas, I hope no nga doon di man tanong karason no nga hindi kita ka-soul winning kay wala man ulan. No? So kung init kag ulan kinahanglan ta Japon payong no, hindi na kita magbutas. So, nami no kay makasaluining kita karon. Good morning pastor no. Pag sa ato niya Prime Minister Batoy. Mo sino nagsulod man no, Prime si Batoy gani no kita kilala. Kag sumanong aton nga muna no ginahandom naton nga makadaog kita kalag no, hindi mabaydan sang kwarta, hindi mabaydan o sang pilak o konbulawan, kundi kinahanglan lang naton nga magsugid no sang kaluwasan. So priya nato no ang wala diri no amo naton gali nga ministry kung ang wala diri pangamuyuan naton nga makabalik sila. Amen. Pero kung ato na sa langit, hindi naton papamuyuan no, kay ato na sila sa langit. Ang wala lang di subong no, ang ila presensya no pangamuyuan naton nga makabalik sila pag may kaupod naton sa pagsimba. So this time proceed kita no sa aton nga per request. Pangamian nato ng soul winning, soul winners, mga Kristohanon nga nagatrabaho sa pagdaog sang kalag. So mo nang gitawag sila no nga soul winners. And also aton nga mga utod sa abroad no, i-pray natin sila yung especially no yung financial needs. Some of them no walang trabaho. So pag-pray natin sila no sa Panginoon, and also sa ating kindergarten malapit na no yung summer class. And I pray no, we include sa ating prayer na mayroong mga kids naman no, na mag study sa ating school, and also no sa lahat ng mga ministry no, sa ating mga outreach churches from Antique, Lambunaw, Cabatuan, Guimaras, and La Paz no. Pray natin yung building construction and yung church activities. So sa this time no, let us stand up. Manalangin po tayo. Let us pray. Lord and Heavenly Father, thank you po sa araw na ito. Salamat sa mga kapatiran na naglingkod, na nagsamba sa inyo. We pray na ikaw yung mag-bless ng aming mga prayer requests, and also Lord for our soul winning ministries. Ikaw maghatag sang kaalam sa amon, maghatag sang kusog kabakod, ikaw safety sa amon, especially sa amon yung pastor nga nagaangkat sa amon sa pagpangalagad sa imo. Pakamayuwa Ginoo ang mga pastors nga sumong Ginoo nagatabang sa niya bulaton. Mga outreach pastors or outreach churches, I pray nga ikaw magpakamayo sa ila, buligi man sila Ginoo, sila kinanglanon bisan pang attendance subong. Kalipay namon Ginoo sining aga nga masimbay ka sa spiritual kamatuoran. Salamat sa mga visitors nag-response Ginoo sa pag-invite o sa nag-invite sa ila. Salamat man Ginoo sa mga autoran nga sa live nga nagatambong sang panimbahon. Ikaw magapakamayo Ginoo ang signal di sablag sa ila. So Ginoo, I pray nga ikaw magapakamayo sa mga young people nga magtubo ang ilang gugma, nga magpabilin sila Ginoo sa imong bulaton. Kag Ginoo sa mga parents nga nagapangalagad sa imo. Lain Ginoo ang ministries na ila ginatrabaho, ikaw Ginoo magapakamayo. So sa aton ni mga
kauturan sa abroad, ikaw mag-bless sa mga seamans, sa mga workers, Ginoo, nga uh, behind the scene, ara sila Ginoo nagasuporta. Ikaw Ginoo mag-bless sa ila Ginoo nga kinanglanon man. Sa mga kauturan uh, sa piyak Ginoo nga Islaman, ikaw magpakamayo Ginoo. Pastor Aquines, Pastor Casiano sa Kabatuan, sa Antique, ikaw magpakamayo. Pastor Siloterio, Pastor Sam, ikaw mag-bless Ginoo sa ila. Pastor Puticar, Pastor Bindoy, Pastor Casiano, pakamayuwa Ginoo ang ilang mga kabuhi nga may channel of blessing sa gihapon. So mga Ginoo, sa amo niya kindergarten, I pray ikaw magpakamayo Ginoo ang attendance, ang mga bataan Ginoo, ngin blessing gid sa ilang school, labi na ang kabuhi sa mga teachers. I pray sa kinanglanon, I pray Ginoo nga sa tagsa ka mga companies nga may soul winning program man Ginoo kag suman maga-response ang mga kauturan sa pagpangalagad man sa imo. Baka may Ginoo ang pulong nimo sining aga. Bisan pang wala diri, napamuyaan namon Ginoo nga makabalik sila silang plungkuan sa pagpamati Ginoo sa imong pulong. Baka may Ginoo ang tagsa-tagsa, bisan pa ang bahanon kag ang imong manugwali tagay malangit nun nga kaalam sa paghambal sa imong pulong. Natugyan na pasalamatan in Jesus name, amen. Okay, at this time kuha kita sa aton nga offering. May a request brother or Tito Dudoy sa pag-pray dito.
against the raging tide of those who criticize and work the evil plan. God's word will stand against the gates of hell with power to prevail in the hearts of men. God's word will stand. It is forever settled, forevermore endued. It's the only way a sinner's heart could ever be made good. God's word will stand against the raging tide of those who criticize and work the evil plan. God's word will stand against the gates of hell with power to prevail in the hearts of men. God's word will stand. God's word will stand. God's word will stand.
Salamat no sa mga bahanon. Those things nga gin pang-amba nabatian naton lunsay ato no kamatuoran. Ngapong ko ikaw dira gusto mo man mamati no sang pulong sa Ginoo. Sining aga preparar nato no. I-set aside ta no ang mga lulutuon, tiligangon, lalabhan karon na iya. Or gani sa sunod naman no nga oras. Sining nga adlaw or sining nga aga pamatian tang pulong sa Dios. Kaya nga amo ning pagkaon no sang aton niya kalag. Hindi kita mabuhi kung wala pulong sa Dios. Ang aton niya speaker no. Salamat sa iyang katutom sa pag-alagad no sa Ginoo. Alin sang naluwas siya no nangin matutom ngayong people and until now upod niya man iyang panimalay sa pag-alagad sa Ginoo. Ang mataning ginahandom naton hindi kita maghalin kundi magpabilin gid sa pagpangalagad sa Ginoo. Ato niya speaker no, wala nang sang iban, Pastor Ernesto Hermocillas. Okay, good morning. Good morning. Mainit ang haboy sang fan, no? Kahigop sa sang sin. Pero okay lang. Buwan taon ta. Okay? Dom nabi pa ta kaginaga pungko ko. Mabugnaw pagaw ang haboy sang hangin. So, by the way, no? Kailangan ko pala magtagalog, no? Meron tayong visitor dito, no? Kasama ni Pastor Felipe Pomperada. Welcome, ma'am. Okay. So, I'm glad you all here, no? In this church. So, this Sunday, i-try natin, no? Di naman tayo sanay sa paggamit ng other language kasi native na native talaga ako eh. No? Native. Kung sa manok pa, Bisayang-Bisaya, no? So, di naman tayo galing sa ibang country o the other country. So, we will try this morning. So, anyway, it's 11:10. So, for the meantime, no? Salamat, at least I have a privilege now to speak the Word of God this morning. Thank you, Pastor, for entrusting your pulpit. So this time, this is my privilege. So, at this moment, I would like you to stand, please, and find your place in the book of Philippians. Stand, please, and let's read this together. Philippians. Philippians chapter 4. All right. Philippians chapter 4, verse 8 to 9. Okay, let's read this together. Verse 8 to 9. Ready? Start. Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. Those things which have both learned and received and heard and seen in me, do, and the God of peace shall be with you. Shall we pray? Our gracious Heavenly Father, thank you, Lord, for this opportunity that you have given to me to preach the message this morning. Thank you, Father, for this wonderful day that we are here in this church. Bless us today, O God, and help me. And we ask your guidance, especially, Lord, your wisdom. Fill us now with your power and these words
will give an impact to everyone's lives. So all of this we acknowledge and we pray in Jesus' name. Amen. Okay, you may now be seated, please. So according to Apostle Paul, in Philippians chapter 4, the Bible says, "Finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things, more on whatsoever," he's saying, "whatsoever things are true, whatsoever things are honest, of course, whatsoever things are just, and whatsoever things are pure, and whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, and if there be any virtue," when we say virtue, if there be any goodness, no? And whatsoever things being mentioned, love, true, honest, just, lovely, and if there be of good report as well, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. All right? So, kailangan talaga mag-meditate. We have to take a full attention on this. Diba? Sabi ng Biblia. So those things, verse 9, those things which ye have both learned and received and heard and seen, four things. So these are the four ways to become, to influence others. Diba? Learning, receiving, the next one, hearing, and seeing. And then the Bible says, do, and the God of peace shall be with you. Ito yung kailangan natin. No? If we want to be an example to others, we must learn these things. We must apply these things to influence others by learning, by hearing, by receiving, and seeing. Now, we are going to learn a life with a living testimony. Ito yung pinaka-importante, a life with a living testimony as being mentioned from the Bible. Kasi pag ang buhay natin hindi naging halimbawa sa ibang mga tao, no? It will cause discouragement, distraction, or other, I would say, a negative effect, impact to the life of the others. So, kailangan talaga yung testimony na anong tawag doon? Ang testimony which is a good testimony. So now, when we talk about, let's talk about the four ways to become influence to others. Number one, learning, as being mentioned in the Bible, learning. Just like manner. Let's talk manner. Let's say manner. Manner. So, di ba meron tayong manner? Sometimes people have a good manner. Yung iba, masama.
Di ba? So manner comes from mannerism. Di ba? Meron tayong mga mannerism. So, ewan ko sa inyo kung ano yung mannerism ninyo. Di ba? Kasi yung iba, mahilig kasi kinakagat to yung daliri. No? Pag merong siyang binabasa o nanonood ng TV, parang kinakagat yung daliri niya. So, he never noticed the way he did. Di ba? That is a mannerism. So, pag meron kang mannerism, subukan mong tumingin sa salamin. And then, gawin mo yung mannerism mo kung maganda para sa'yo. Di ba? So, we are talking about the mannerism or kasi pangit eh. Napakapangit pag meron tayong mannerism. Because comes out that is our attitude. Di ba? Yung iba, ano naman yung mannerism nila? No need to mention it. Di ba? So, yung iba kasi parang yung mannerism nila, parang pag magsalita sila, yung tawag doon, yung ewan kong iba kasi ginagawa nila parang yung kamay masyadong malikot, and then hindi maganda tingnan. No, ikaw na bahala yung mag-define yung anong mannerism mo diyan. Pero sasabihin natin to, hindi yan maganda, di ba? Hindi maganda tingnan pag meron tayong mannerism. When we speak about the way we live, it's also our manner. So, kamusta yung gawain sa bahay? Kamusta yung buhay natin sa bahay? Lahat ba ng gamit nakakalat? Naiayos ba yung mga gamit sa loob ng bahay? Nagawa ba nating maghugas ng pinggan? Di ba? Hindi ibig sabihin na lalaki ka, so you're not responsible of dishwashing. So lahat naman, di ba? Especially for the couples, a married couple. So dapat nagtutulungan. Di ba? Kasi yun ang marriage eh. Nagtutulungan eh. Pag palagi yung asawang gumagawa, mahirap yun. Pag palagi naman yung husband ang gumagawa sa loob ng bahay, so mahirap din yun. Dapat pinagtutulungan yung lahat ng gawain sa bahay. Yun ang dapat. We should be responsible sa lahat ng gawain sa loob ng bahay. In our action, the way we speak, are we cause-offending? Did we cause discouraging to others? The way we speak, lumalabas ba yung tawag doon? Yung makikita yung pagmamahal, meron bang pagmamahal? Di ba? Kasi pag yung buhay natin and the way we live
is not basis from the Bible, it can cause something negative effect to somebody. Manner. Di ba tinuturo sa atin yung Biblia? Tinuturuan tayo. Wala naman exempted dito eh. Kahit ako, hindi naman ako exempted dito, di ba? Lahat tayo. So, ang sinasabi ng Biblia is we have to correct our manner. In action, in our household, diba? Kasi pag hindi natin manotice yan, magiging mannerism na yan. If somebody will correct you, will correct me, para medyo hindi na magandang pakinggan yan, di ba? So, this would be the time, in nice dealing, in nice way, we could hear some advices out from the Bible. We should correct the way we live, our manner. Because as what is saying from verse 8, whatsoever do all with the do, and the God of peace shall be with you. Right, diba? If there be any virtue, if you think there is a virtue from loving, caring, and sharing, if there is, so dapat gagawin natin. Diba? So, just like also an experience, sinning, diba? How many times you committed that sin? How many times? David once committed adultery, and he repented, and he never do it again. He never did that again. So how many times, what sin do we committed? So, di ba? So every sin we committed, has its own consequences. If you commit crime, you are going to be prison. If you are going to commit adultery, family will be broken. If you are going to commit a stealing, so you are going to be in jail. In jail, di ba? Sinning. So how many times you would learn? Just learning. One sin is enough for us to learn. One fault, one mistake is enough for us to learn. Don't do it again. Consequences will be worse. Di ba? Kung na-disgrasya ka sa daan, for one time, tama na yun. Hindi mo na kailangan magpasikat pa, di ba? If you experience accident along the road, once is enough. If twice, too much. That was the saying, right? Once is enough. One time, I experienced accident in motorcycle. So, napaso yung pa ako. Masakit pala yung aksidente.
So through that experience, I learned, no, to be careful along the road when driving. Can we prevent accident? No? Let me ask you, if it comes in your life, accident by within 10 years, if God's will, that's God's will, right? If we die. But if we, no, 10 times accident in the whole year, 20 times, that is a different story. You have to attend full seminars in driving. So the point is learning. Don't take many lessons in order for you to grow, in order for you to learn. Just take once. If you experience once, that's enough. And change your life. And then, at least, you have a lesson. Learn, as so-called, right? Learning. This is what Apostle Paul mentioned. Learned. Again, those things which are, ye have both learned and received and heard and seen in me, so do, and the God of peace shall be with you. And the God of peace, you want the God of peace? You want the peace of God? The God of peace? He is the God of peace. If you want the peace of God, so you want the God of peace. We can have a God of peace, as mentioned in this verse, through learning, hearing, seeing, receiving. Right? Failures. How many times? How many times you would experience failures in order for you to grow? If you receive failure in your life, that is painful. Ilang beses ba kailangan mabigo para para tayong manuto? Manuto ba? Ilang beses ba dapat? Kailangan mo ba 3 beses mabigo? So, my point is, hindi ibig sabihin na mabigo ka ng isang beses and then you are going to commit suicide now. So, you have to learn. Why? What's wrong with this relationship? Why my girlfriend? Why my boyfriend? No? We're not fit with each other. Why? Oh. You are asking why. There is a reason behind. It's only a pride. Diba? It's only a pride. Sometimes discomfort, misunderstanding, and lack of attention. Because the reason we don't know how to balance our life, our relationship with God. No? We don't know how to balance our relationship with our parents, your partner in life, your job. If you don't know how to balance it, it will going to unbalance and will cause something unexpected.
So, learning, experience, failures, right? Punta naman tayo sa mga financial aspects. In this pandemic, alam naman natin marami talagang nawalan ng trabaho. Yung iba nga hindi nakapag-aral, di ba? Yung iba hindi nakakita ng medyo mas maganda. So, in these times, we should know how to manage our wealth. Wealth ba yun? If you are rich, wealth yun. If you are poor, anong tawag doon? So, the point is, we should know how to manage our financial aspect. Na hindi tayo mauubusan. Di ba? We should know how to manage it. We should know the priorities. Do I need to buy a motorcycle? Do I need to buy one gorgeous bike? To sacrifice one sack of rice? Do I need to buy these things? Why don't you try to ask yourself, do I need these things? Is this priority? Tinuturo naman ng Biblia, di ba? So, experience, by your experience, by our experience, no? We should learn it. Di mo kailangan yung maraming experience. Di natin kailangan yon. Hindi mo kailangan magbigay ng lesson sa iba kung meron ka namang natutunang lesson sa iba. Di ba? My point is this. Hindi mo kailangan magpa-aksidente para magiging lesson ka sa iba. So, through their accident, you can make it a lesson to your life. That's my point. So, learning. The next one is receiving. Receiving, Philippians 1, 29 to 30. The Bible says, "For unto you it is given to the behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. So having the same conflict which He saw in me, and now here to be in me." Tama, di ba? So unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on Him, but also to suffer for His sake. Lahat ba tayo nakakaintindi nitong verse? Kasi yung iba, yung iba, yung interpretation nila, pag nandun ka kasi kay, ang tawag nun? If you are faithfully serving the Lord, no, you will always be blessed by God. That is a premature Christian expecting always comes from God. Yung tama kasi, if we are matured, no? Yung sabi ng Biblia, if you are faithfully serving our God,
you must know and expect sufferings because we are the partakers of Christ's sufferings. Receiving, right? We should know to accept it. We should accept it. If you don't know how to accept it, so just like other Christians, no, they are now in the dying world, enjoying corruptible things. Backslide na eh. Hindi na makita sa simbahan, di ba? So receiving. We should receive. We should accept. Yun ang sinasabi ng Biblia. Kasi, yan ang katotohanan eh. Christian tayo eh. Di ba? Nailigtas naman sa grasya ng Panginoon, so magsasuffer tayo. Kung ayaw mo magsuffer, di, bawiin mo na lang yung kaligtasan mo. The next one is hearing. James 1. James 1, 22-23. But be ye doers of the word, and not hearers. Sorry. So deceiving your own selves. For if any be a hearer of the word, and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. For he beholdeth himself, and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. Ito yung problema kasi. Nandun na tayo sa salamin, nakita na natin yung mga dumi sa mukha natin, no, kailangan talaga tanggalin. Ang problema lang, umalis pa at saka hindi tinanggal yung dumi sa mukha. Diba? So, in our real aspect of life, mahirap yung buhay ng isang halagad ng Panginoon of not having a right testimony. We know to judge others, but he cannot discern himself of what is right and wrong. That's a big problem. So huwag kayong tumingin sa akin. Tumingin kayo sa sarili nyo. Tinitingnan ko yung sarili ko. Di ba? This message is not yours. It's also mine. So it's ours. So we always facing a mirror. Right? Every day. We should take it off those inconvenience that appears in your faces. Kailangan tanggalin. Pumunta ba kayo dito sa simbahan? Nakapag-salamin po ba kayo? Dapat nakapag-salamin po kayo. Tama, di ba? Kasi ang mali diyan pag magsasalamin na lang kayo pag nakauwi na lang kayo sa bahay ninyo. Makikita nyo, ito pala yung mukha ko. Hindi ko nakita to So, before you are going to church,
kailangan mo talaga magsalamin. Kailangan mo naman alagaan yung sarili mo, di ba? Kailangan mo naman tingnan, baka kami dumi dyan, ano bang pangit dito. Literally, in our spiritual life, kailangan talaga nating tingnan, ano bang mali sa buhay ko? Ito yung pangit sa buhay ko, kailangan ko tanggalin to. Kasi dito maganda eh. Nakaka-offend to. Nakakasama to sa iba. Hindi to masarap pakinggan. Kasi pag ginagawa ko to araw-araw, maraming gumagaya. Yung iba gagaya talaga. Especially yung mga anak natin. Kasi tayo ang ama, di ba? Tayo ang magulang. Yung mata nila kasi palaging tumitingin sa atin yan. Pag hindi tayo maging aware sa lahat ng kilos natin, sa lahat ng ginagawa natin, sa lahat ng lumalabas sa ating mga bibig, and the way we manage our household, hindi tayo naging example. First, dapat we must take a lead. Be a good leader. Everyone, no, is a leader here in this church. We have a leader in this church, our pastor, right? So every one of you, every one of us, no, meron tayong we are leaders. We are leaders from others. No? Young people to their classmates, young prof to their offices sa trabaho nila. So we should be example. And the last one, seeing. Ano yung nakalagay ulit doon sa Philippians? Philippians, verse number 9. Chapter 4, verse number 9. So those things which ye have both learned, okay, and received, and heard, and seen in me. You see, the life of Apostle Paul is seen in me, which is, Paul was a good example to fellow believers. Kamusta yung testimony natin? Are we an example, set an example, a good example to others? Diba? Kasi, learning, yes, we'll learn lots of things from the Bible. Hearing, palagi naman tayo nakikinig. Receiving, tinatanggap naman natin yung mga problema natin. But sometimes the problem is, the last one, seeing. Hindi naman makikita. Diba? So, we should complete these 4 aspects in order to be an example to others. In learning, receiving, hearing, and then seeing. Diba? So, yun ang dapat. Everyone must be a good leader. Everyone must be a good leader. Pili tayo maging leader. Once we are a good leader, we can have a good follower.
Di ba? So, kasing iba, you know, people sometimes, they don't care how much you know until they come to know how much you care. Di ba tama? For me, in my life, if I would teach 2 plus 2, the correct answer is 4. If you want, listen, that answer is 4. And you are going to answer me 5, then go on. I will not disrupt you. I will not oppose anymore. Sometimes it's hard to teach which is correct. We impose which is correct. But those listeners, they won't listen. They won't accept. They would say 5, 2 plus 2, 5 is the correct answer. So, to be a grower, to be a good, having a testimony, so this would be our aspect in life. Learning, again, receiving, hearing, and seeing. All right, shall we pray? Our precious Heavenly Father, thank you, Lord, for this precious moment, precious words from the Word of God. Thank you, Father, for making this day a blessing to everyone. This is a short message, Father, but we pray that it can help to motivate and to grow our spiritual life. Thank you for your guidance. Thank you for empowering me. Father, all these things belongs to your glory, Lord. So while we are praying, may I request our pastor to continue? So please close your eyes still. Salamat sa pulong sang Dios sa aton na tunan sining aga kag I hope nga ini magatubo sa aton nga tagsa katay pusoon nga hindi lamang ini mangin kawang ini sa aton nga una-una katay pusoon. Pinaka-importante kung wa ikaw kaangkon kaluwasan, dapat gid nga makaangkon kita kaluwasan. Sining aga tanan kita, hindi kita exempted sang pulong sang Dios. Ari pa lang kita sa duta, kagakinanglan kita sang pulong sa aton Ginoo. Pero ang pinakamatahom kung kabalo kita mag-acceptar sang mga fault naton sa Dios. May ari ba lang ang mga baguhanon nga nagsimba sining aga nga makasiling Ginoo, kabalo ko nga ako gakinanglan man sang kaluwasan. Tuhi si Ginoong Hesus kay siya nagbayad sa imo sala. Mayari ba lang ang mga siling Ginoong Hesus, salamat kay ginbayran mo akon nga sala. Tagaiman ako Ginoo sang kaluwasan. Sini nga tinion ang Dios nga pangagda sa aton. Pwede mo bala maalsa imo to nga kamot nga nagapahayag ikaw nga nagtuo ka kay Ginoong Hesus sining aga. Salamat sa Ginoo may isa. Niyara pa. 2, salamat sa Ginoo. Niyara pa. Sining nga tinion. Niyara pa, can you raise your hand? Sa aton nga Kristohanon, niyari ba lang ang mga siling Ginoo, tuloy man ako nga magkabuhi sa mga pulong nimo. Nga ini makita agad sa akon kabuhi. Sa aton nga Kristohanon, tanan kita nag-strive.
sang pagpangabuhi bilang isa ka anak sang Dios. Makasiling bala kita sining nga aga, Ginoong Hesus, tudloy man ako nga magkabuhi suno gid sa imo nga kabubuton. Nga makip ko ang akon maayo nga testimony. Pwede mo maalsa imo to nga kamot, magaupod kita sa pagpangamuyo sining aga kung gusto mo nga mag-keep man sa imo nga maayo nga testimony. Salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. God bless you. Salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo. Ginoo, salamat gid sang imo nga pulong nga mo na patian. Kag salamat o Dios ang gugma kag katutom nimo sa amon kabuhi. Salamat sini nga mensahe nga nagarimahin sa amon. Ikaw gid magpangamayo sa tagsa-tagsa nga nag-alsa sila sang ila tuong nga kamot. Gani salamat gid sa imo nga gugma nga nagapadayon sa amon. Kabay ug Ginoong Dios nga gamiton mo kami para sa iban. Gani ang tanan nga himaya pagdayaw hatag namon o Dios sa imo nga may kalipay. Pagpasalamat sa matamis ngalan ni Ginoong Hesus, amon Dios kag manluwas. Amen. Okay, sini nga aga kadto kita anay sa aton nga sacrificial, no? Pangabayon ta si Pastor Ed sa pag pray. Pastor. Amen. Okay, salamat Ginoo. Welcome gid si Inday Francia, no? Magiging partner ni Pastor Pipoy someday. Nagpapasalamat po tayo sa kanyang ama at ina na nagbigay ng ng pahintulot upang makarating siya dito. Salamat, no? Salamat man sa kay Tuto Ayan C. Salamat sa Ginoo, no? Na upod ni Tuto Sam sa training sa Mandurriao na sulwining. Upod mo? Salamat kay Toto, no? I hope nga next Sunday ari ka mga duwa sa gyapon kag subong man si Toto Cedric, no? I hope nga maka-upod man siya. Kay salamat gid. Announcement gali karon sa hapon may ara kita nga soul winning. Ang aton nga symbol time dito sa La Paz 3 o'clock. Mahalin kita diri mga 2 o'clock sang hapon. Every time nga magwali ko, gawali gid ko after sang aton nga aton nga service sa trompa. Gusto ko nga maghumok man ang tagipusoon sang yara dira. Kag sa base next nga soul winning naton dito na sa may New Lucena. Sa dason nga bulan, August, Pastor? Ang August, no? Dito ang aton nga nga soul winning. Mahiwat kita dayon guro pastor service dito sa panimalay nila. Madala kita singers kag mga soul winners agud nga
start dira ang work sa New Lucena. Salamat gid no, kag salamat sa attendance sining adlaw nga ang Dios nagbulig sa aton. Salamat sang preaching sang pulong sang aton Ginoo. Sining tinion mag last song kita. Sino gani aton nga si Bad Patrick, Bad? Can you all stand? Okay, sa atong closing song, palugbukas si hymnal sa may page number 70, magakanta kita, Wonderful Words of Life. Kantaon naton sang matunog liwat. Page 70. Pangabayan natin si Pastor Pipoy magtakop sa atong pangamuyo. Mga muyo kita. Ginoo may namon nga langit nun. Salamat Ginoo sa service nga natapos. Salamat Ginoo nga ging tipon mo kami. Kag kalipay namon Ginoong tagsa namon ka kala Ginoo na busog sa pagpamati Ginoo sa imong pulong. Salamat Ginoo sa tagsa ka family nga ari subog. Kag salamat sa kabuhi ni Pastor Hermocillas sa tagsang message Ginoo. Kag salamat man Ginoo sa ministry nga nagapadayon Ginoo diri sa Kalumpang. Kag i-bless Ginoo ang mga workers, mga young people, kag labi ni si Pastor Gerson, mga pastors nga naga-ministry Ginoo, i-bless mo ang ilang tagsa kabuhi Ginoo. Biskan pa sa amon nga health, gabayay kami Ginoo sa amon Ginoo nga pagpangabuhi sa dadlaw nga tanan. Ginabalik namon ang tanan nga pagpapasalamat sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, salamat kay kag mayong agas tanan. To God be the glory. May announcement pa si